The chin post zo to lengai to nen di lak nan kut kanin tlai chan na thong ni kul le thum Dipa ni kul le ni ruk Zaanlei Thawngchim nak chan kan phan chan kan sim ding mi thong tlang tar cheu khat na chu kampat copy chu PDF le chang ji phuni an lak chan ira shel na song an kir chang Pastor le krifa min ha chu rem de nak lam thluan a kar hlang ding min ong hlain ni asom na Sianram kulman jung copy SSC World Cup sakhana CNLA ni Siam nam tam ngai an lak Sagaram chenchamu peng kampat copy chu SSC World Cup ni December ninga thokin an rak fu I twal chungmi na chura sharin an rak samdi SSC World Cup pol chu PDF ni fak ngain an ka ve na cha a nu an ki than I PDF la chang chi phuni kampat copy chu an la kho than chang nu a ral sharin asam mi na song an kir chang ta thei ase PDF la chang chi phuni kampat copy an la kho than nak twal chungmi ral ashal mi na song December ni kul thokin kho chunga an kir chang nak le SSC World Cup ni van longin ka daw nak an to mi konga in law arok mi atam na kong chu chin sham tai salai van kiaw ni Erawadi Times a achim kampat copy la chanding in ralam asial mi SSC World Cup pol chu PDF le chang ji phuni fak ngain an ka na cha a December ni hlei ruka SSC World Cup pol chu nu an kir PDF le chang ji phuni mun ma then hlim nak an to lewa World Cup ruak sha shong zong an char te thei ase kampat copy chu November ni sari a KIA PDF Jammu Pengkom Battalion 2 Military Region 2 Number 1 Battalion CNDF TDA RKDF le KNA Burma na ibomin an raklak nuwa SSC World Cup chan ni leng ni kampat copy chu an fu chan na in an la khaulo te thei ase Chinram kol copy ha kha khochunga HCMF ni tukum thongni kul le thum Christmas so ahlan bantukin lunglai nga in to loadinga thong an rak than bantukin lunglai pin to asilo te thei ase abikin do thlenak liao ase emi bu pi in Christmas chan man lo le ramtang fanau na zon ro na khe lunglai nga in Christmas to asilo tia twal chungmi pakhat ni the chin post a achim ha kha copy ya lunglai nga in Christmas to lo na khe thongni lakum kul covid liawin asichang SSC ni nong inak anlak nu in male khrifa bu ke pa pumnak in Christmas san mandeu ase sa tha ro shom nak le laksong then nak to asilo I lak phak le changreu dang ase chewkhat khrifa bu a chun lak phak le sathwak song andang na ta thei ase ha kha khopi khrifa bu ki pa chun pum nak long in Christmas san man asena in khote la ya chun lunglai te in Christmas an to e chan an mang khau na khote la ya chun an ma le khwa mi ramdang ummi ni Christmas atwa piak mi song an ta tol chung mi pakhat ni chun achim HCMF ni thong thatnak an rak to mi a ha kha khopi ya thong ni kol le li kum thar zong lunglai ngai to loadinga an rak than bantukin khrifa bu kip ni satha le rol shom nak to in kum thar don ani team lo ta thei ase SSC Chairman Min Ong Hlain ni khrifa na chan songloi Christmas ton nak cho nikol le ni li December a pin mena khopi Michael Catholic biak in Nepiroa atel pi na I pastor na le khrifa mi na chu remde inak lam thlwana kar hlangin itel tum chiaw ding in som nak atwa SSC ni remde inak rian an kalpi nak remde inak to ding in rian an tran cho ma nak kongle hi remde inak lam thwana pastor Paul le khrifa mi na song tha jang chwa chin in itel tum chiaw a her nak kong chu minong hlain ni achim zeben tuk biak nak pa uni remde inak an du nak bantukin vole le songa remde inak ser a her nak kongle SSC ni remde inak an ser nak lam thwana lam kau pi an hun I zaitik chan pawa siam tai phu he remde inak ser an du nak kong song achim chap Yakhan ram min hani ro sung loya ani ngai mi hlan liao thil hun pola nak mun le annun phung chin chi anak
nak mun chu SSC World Cup ni tim chiam mam tein an ka tia AA ni an than ka dau nak ruanga chu mun chu arok ngai I a herning in le ru na kan to velai tia AA ni jan December ni kuleninga an lang ter chi December ni kuleninga Zaanlei saka kha pakwa kutang mi u shambun kha ma ya battalion zanga le somli zathum som sari le pasari zathum som sari le pariat le number lei thum battalion in SSC World Cup ni mi u hlan leo thil hun chia nak in le phungki biak in chutim chiam mam tein an ka te thei ase SSC World Cup ni ka deu nak an to ronga yakhain ram mi na ro sungloi thil hun le anun phung chin chia nak an ro pina phungki biak in pathum song an rok te twal chungmi ni an chimve 1027 operation a thoknu in ral lei ram khel lei le alam ki pin asung chu ama mi SSC World Cup ni mizapi umna khote le khopia shamwan le sham me du pawin an ka pina tiral kap le van dal kap song ni ka dau nak fak pin an to nak kong AA ni an lang ter mi uwa hin ni jan December ni kuleninga a AA le SSC World Cup kar ka dau nak achwak launa in shamwan veitam ngai pe tain SSC le ni an ka I twal chungmi pathum hliam an twar pina menung pakhat nun nak aliam tia twal chungmi pakhat ni achim Sianram kul chak lei lo kaing peng le nama chu penga SSC World Cup ni vanlong in bom an thak lenga shamwan an ka ruanga twal chungmi paruk nun nak aliam tia thei ase ni jan December ni kuleninga Zaanlei sumilam panga shonga nama chu copy number pathum sanga SSC World Cup ni vanlong in bom an thak ruanga pa pahni nun nak aliam I lo kaing penga SSC World Cup ni December ni kuleninga shamwan an ka ruanga twal chungmi pali nun nak aliam nak kong chu twal chungmi nani khatit media a an chim phuli je hotel kama SSC World Cup ni shamwan an ka shamwan kwan ni twal chungmi pali chu atlak na cha a an pali in an nun nak aliam SSC World Cup ni ngol lawin shamwan an ka nak kong song lo kang ra shel pakhat ni achim Sianram kulman jong khopi chung khala ya zali som thum SSC World Cup sakhan chu GNLA ni anlak nuwa munram then fel nak an to I shyamnam tam ngai anlak na kong GNLA ni an than man jong khopi chung SSC World Cup sakhan chu chaang ral kap GNLA ni alwan cha December kolden hi ni anrak lak chu sakhan ka dauna ka chun hongwi sir syam man telin shyamnam dang tam ngai song anrak lak chun ni jan December ni kuldeninga ni a sakhan anlak mi then fel nak an to anaka shyamnam dang tam ngai anlak than tia thei ase ni jan December ni kuldeninga Zaanlei sumilam hlei khatle minute panga shong a nama chu khopi chung SSC World Cup le chaang ral kap GNLA kar ka daunak achwak than I SSC le ni nama chu kho chung le akyang kapa Y12 ral tuknak van long mangin bamlung kulle lungriat an thak ruanga tal chungmi pahni nun nak aliam chupina nama chu shambun ral ka battalion zathum le kulle li ni shamngan voihlei kwa an ka ruanga nalin khwa in pakhat akang I tangka chat singkul song akang chi tia thei asim Sagaram chen swebu peng min chan episode 3 khwa chu twal chung shyam tlai phuni an lak I ka dauna ka ral ka pathum an thi pina episode 3 som ruk an tlai hnana kong swebu peng kom battalion 36 MDF swebu in chonwam ngai pakhat ni khatit media achim December ni koleni leasing le sumilan pathum shong a swebu peng min chan episode 3 khwa chu swebu peng kom battalion 26 MDF swebu peng kom battalion 17 le Battalion 18 ni an ka na I chuka munram chung umpa ka pha na ni alam kipin an rakbom na tia thei asim min chiang khwa ka dauna ka chun palek episode 3 pol ani font na in similam pakhat luk arawa twal chung shyam tai phuni an lak kho chol SSC World Cup pol ni umhun an khwarnak siang in zong Zaanlei similam panga shonga an lak kho I SSC World Cup thantar so an thak I twal chung shyam tai phu thantar an thlai tia thei ase kapni kar ika dauna ka chun ral ka pakhat athi I episode 3 pahni an thi I twal chung shyam tai phuni shyam nam paruk an lak kho pina episode 3 pa kul le kwale nu som thum le pakhat an tlai hna tia swebu pengkom battalion 26 MDF swebu in tron baw ngai pakhat ni chun achim